Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Bolečine v križu, pa v vratnem delu, nasploh v hrbtenici. To je bilo včasih starih ljudi. Stari ljudje so imeli s tem težave, ne? Vse tako smo mislili, ne? Kaj pa zdaj pa mladina pa to, ne? Ampak danes je drugače. Danes se dejansko z bolečinami v vratnem delu, ledvenem delu, križu in tak naprej srečujemo tudi mlajši ljudi. Iz različnih vzrokov in zadnjič smo slišali, da je eden izmed teh tudi to naše novo kajenje. Veste, kaj je to? To je sedenje. In ja, veseli, hvaležni in srečni smo, da smo v Sloveniji zasledili nov način obravnavanja, ki je povsem naraven, človeku prijazen, njegovemu telesu, brez nekega rezanja ves čas, ampak predvsem neinvaziven. Govorimo o neinvazivni dekompresijski terapiji, o kateri smo že govorili v naši oddaji Klepet ob kavi, danes pa se bomo fokusirali torej na vratni del. Obiskali smo tudi ta center in ugotovili iz prve roke, dobili vse informacije, kako, kaj in na kakšen način stvar poteka, pa tudi če boli. Dajmo pogledati. Jaz se ukvarjam aktivno z kickboksingom, tektujem v tem tekmujem, pri tem so pač pri treningah so me začele bolečine v križu, to pa se potem širilo v nogo. Z težavami se soočam, se pravi bolečine v križu, ne? In potem iz križa izhaja v desno nogo, se pravi mečnica in se do prstov in do podplatov na nogi. Ne? To so zelo močne bolečine. Ne? Da pomagali so pa te prve, mislim pri prvi terapiji, ko sem bil tukaj, se pravi me je nehalo boleti spodnja mišica. Pri prvi terapiji, pri drugi je že potem nehalo vse skupaj mravlinčiti, ne? Tretja je že bila boljša. Hodil sem na različne fizioterapije drugam, doma sem se valčkal, masiral, stretching, vaje za moč stabilizacijske, pa ni nič kaj prav pomagalo. Med terapijo ni dobenega posebnega občutka, nič ne naboli ali pa kaj, mogoče tako zgleda, po terapiji pa čutim, da je malo bolj sproščeno v tem ledvenem delu. Zdaj sem naredil 6 terapij, pa so bolečine občutno manjše. Po 2-3 terapijah je že bilo viden rezultat. Mislim, tu se počutim kar v redu, kar je že skoraj domače. Po terapiji pa je boljše. Rade volje grem potem ven in rade volje potem drugi dan pridem na tole. Ne? To za njih hvala, to je resnica. Ne? Ne boli. Vsej tako tudi pravijo naši nagrajenci, ki so dejansko tudi že preizkusili vse to in si olajšali življenje na takšen način. Danes bomo torej govorili o vratnem delu in v naši družbi je ustanovitelj NADO centra v Sloveniji, 7 jih je torej na Hrvaškem. Evo, ga že slišim. Kar naprej, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan, pozdravljeni. Hvala lepa, da ste prišli. Izvolite. Drago mi je, što sem vaš gost. Ja, hvala lepa. Danes bomo govorila o vratnem delu. Zdaj, zadnjič sva ugotovila, ne, da tudi te diski vmes, ne, med vretenci, da so zastrupljeni, da so dejansko zakisani, kako moramo za njih skrbeti in koliko fajn je, da nas nekdo nategne, ne, po domač povedan, s temi vašimi novodobnimi mašinerijami, ki jih imate tudi v Sloveniji. Zdaj pa vratni del, ne. Se mi zdi, da vratni del je tako zelo obremenjen, mogoče ravno zaradi te drže, ne, z računalnikom? Jasno. Tu dolazi do opterećenja nepravilnog u vratnim mišićima. Zato što je, evo kako ste rekli, postoji položaj za vrijeme rada najčešće na računalu i to je jedan prisilan položaj. Ja. Nije svejedno da li je glava stoji uspravno ili je pognuta napred. Znači, stražnji mišići su opterećeni non stop. Kad je opterećenje stražnih mišića, tu dolazi do napetosti, do smanjenja cirkulacije i onda to polako dovodi do degenerativnih promjena, kao što smo u prošloj emisiji govorili
dok smo govorili o lumbalnoj kralježnici, isto se dešava i u vratnoj kralježnici. Dakle, ti diskovi nemaju normalan metabolizam i nemaju normalnu prehranu ni prokrvljenost u samim diskovima. I isto tako oni onda su skloni propadanju. I dešavaju se degenerativne promjene u obliku, mi kažemo unkartroza, osteohondroza, dakle okoštavanja hrskavičnog dijela. To je sve posljedica To je tega. posljedica, tako je, određenog neaktivnosti, da kažemo. Isto tako, tu imaju i mali zglobovi, Ja. mi kažemo fasete, koji također propadaju ili okoštavaju ili se spajaju. Dakle, tu nastaje niz problema uslijed neaktivnosti. Kod, recimo, vožnje dugo automobila, dakle, profesionalni vozači, svi imaju manje više problem. Isto tako, koji radi u uredu, pa stomatolozi su nam recimo česti, frizerke, znači sve nešto što je u prinudnom položaju i nepravilnom, evo da kažemo. Gospod Nado, Su naši pacijenti. Ja. tako, a lahko pride zaradi težav v vratnem delu hrbtenice tudi do glavobolov, migren, vseh takih stvari? Da, to je jedno veliko područje, ja ću ga sad samo spomenuti. To su cervikogene, takozvane vrtoglavice i vertigo, i zatiljne glavobolje i recimo frontalne, pčeone prednje glavobolje, koje nastaju zbog najčešće blokade u ovoj, da se može vidjeti, u ovoj arteriji vertebralnoj. Imamo ih s jedne i sa druge strane i one se spajaju u bazilarnu arteriju, koja inače prehranjuje i jezgru očnog živca, tako da pomanjkanjem protoka u vertebralnom slivu, mi kažemo, može doći do suženja slike, do zanošenja vrtoglavice. Isto tako može biti tinnitus ili šum u uhu, jednom, drugom ili oba dva. Ker to je velik problem, šum v ušesih pa tak. I sad šta je problem, opet da se vratimo na našu, da kažem, klasičnu medicinu, alopatsku, i pristup koji mi radimo. Dakle, najčešće, barem u Hrvatskoj, se prepisuju ili, ne znam, beta-serki ili tako neke medikamenti, a ti ljudi se šalju na pregled, ne znam, kod otorinolaringologa, kod ortopeda, kod fizijatra, pa onda snimaj vertebralni sliv, pa idi kod očnog liječnika, pa idi kod kog sve, ja više se ne mogu sjetiti, slikaj, da, onda slikaj glavu magnetski, idi slikaj srednje uho. A problem je nekje druge. I sad šta? I sad sve to, recimo, dakle tu, pošto nema patologije, nego to je funkcionalni blok. Zašto funkcionalni? Što znači uopće funkcionalni blok? Dakle, došlo je do poremetnje funkcije, a nema patologije. Na primjer, tu imamo mišiće, takozvane atlanto-okcipitalne, dakle, koji spajaju našu glavu sa prvim kralješkom atlasom i sa kralježnicom. Ja. Ako tu dođe do spazma, dolazi do pritiska. Ovdje vidimo da se naglo inače zavija ova vertebralna arterija, tu prolazi kroz ovaj prvi kralježak atlas. I sad ovi mišići, ako su u spazmu, normalno da je protok pritisnut i da nema čovjek normalan protok krvi u glavu. I onda se svi ovi dešavaju problemi. Kot posledica. Tako je. I sad najveći je, da kažemo, što staj, što ja ne znam, barem kod nas liječnici uopće to ne pregledavaju. To je pod broj 1. Niko ne stavi, ne znam, istestira da li tu ima nekih spazama pa da se rješava uzrok ovih mišića. Ne, nego se šalje, kažem, na magnetsku, rengensku, na vertebralni sliv. Dakle, trošenje novaca potpuno bespotrebno, a sve se to može, dakle, manualno ispalpirati, ali današnja medicina više ne uči liječnike palpacijama manualnim, nego uči se, mislim, ipak je ova medicina dosta pod utjecajem farmaceutske industrije, a ne može se to rješavati farmaceutskim industrijom, nego se može rješavati ili manualnim terapijama, ili evo mi radimo ekstenzije kako bi se opustio isto taj ekstenzije, dakle dekompresijske terapije potpomažu da se opusti taj mišić i da se vrati funkcija. Se pravi, vi to, če sprav razumem, upalpirate, a ne? V tem smislu, da se dotaknete in takoj vidite, če je ali ni. Tako je. Jer 80%, pazite, 80% vrtoglavica ima uzrok u vratnoj kralježnici. 20% može biti stvarno uzrok u srednjem uhu ili neke druge neke bolesti,
Ali hoću reći, tek ako se s ovim ne riješi, onda treba tražiti sve ovo dalje i Se pravi, raditi. vse te terapije, vsi ti zdravniki, specialisti, ki jih obiskujemo, ne bi bili potrebni, če bi si nekdo vzel 1 minuto časa, da bi pogledal, če imamo te mišice O zategnjene. tome pričam. Sve su vam stvari u stvari vrlo Pa to je jednostavno. bizarno. Vrlo. Vrlo bizarno. Ali sad da mi smo u emisiji uživo, ja bih volio onda da nazovu recimo osobe koje su imale ta iskustva i sve bi vam ovo potvrdili što sam vam rekao. Znači onda ideš na klasičnu fizikalnu i kad sve to, barem kod nas, se dešava, znači nema patologije, ništa mu ne pomaže, onda je to sve psiha, stres i na kraju ga šalju kod psihijatra, zamislite. Evo, nevjerovatno. A v bistvu je treba mišice tle sprostiti. Nevjerovatno, ali istinito. Imamo nekaj posnetkov, ki smo jih posneli v vašem NADO centru v Ljubljani, ki je zdaj novost. Torej, dajmo pogledati te posnetke, pa boste malce pokomentirali, kaj se zraven dogaja. Evo ovdje vidimo znači, rad na vratnoj kralježnici. Inače u svijetu se to radi sa relativno malim kilažama. Međutim, naše iskustvo je pokazalo nešto sasvim drugo. Da se sa malim kilažama degenerativne promjene veće u kralježnici ne mogu riješiti. I mi smo to onda bitno promijenili. Tu jedina, da kažemo, može biti malo problematika da čovjeka može žuljati ovaj čeljusni zglob prilikom pritiska. Ali mi to i opuštamo, znači malo potegnemo, malo pustimo zato da čovjek bude u jednoj relaksaciji i da ne dođe do takozvanog mišićnog refleksnog spazma. Tole? Dakle, tretman kod nas svaki započima zagrijavanjem. Već sam i u prošloj emisiji rekao da volim sve nešto što je prirodno. Dakle, prirodno je kao i u svakom, ne znam, sportu. Prvo se morate zagrijati, onda imate aktivnost, to je u ovom slučaju dekompresijska terapija i onda je poslije opet opuštanje, u ovom slučaju to je elektroterapija koja kod nas traje pola sata. Jer ove terapije, elektroterapije određene koje traju 10-15 minuta, apsolutno nisu dovoljne da bi potakle hipofizu, isto nalučenje endorfina koji su, znači, oni hormoni malo opuštanja, sreće. I tako da naš pacijent bude, da kažemo, 2 sata još na terapiji i poslije našeg tretmana. Razumem. Zato da gre cel proces čez. Tako je. To je, dakle, jedan proces koji smo mi, da kažemo, uskladili sa tijelom, prirodom i provodimo ga, rekli smo u prošloj emisiji, dakle, prosječno 2 puta tjedno. Ako je akutno, može ići brže, ako je nešto kronično, može čak i sporije, zato da damo prirodi vremena da odreagira na sve one procese koje smo mi potaknuli, jer mi u stvari ne možemo ništa. Kao i kad se slomi ruka, možeš staviti u gips i sad čekaš da priroda zac. Ne možemo mi sa ljepilom to zalijepiti. I isto tako se i u ovim stvarima kod degenerativnih promjena koje su se već desile na kralješcima, odnosno na diskovima, mi možemo samo potaknuti, znači da obrnemo proces koji sad ide u onom smjeru, a mi ga u stvari sada okrećemo u sljedećem. I još nešto važno u tome da kažem da to najčešće ne može ići preko noći. Naročito kad su dugi kronični problemi i tegobe, onda se to ne može riješiti ovako. Jer nešto što je nastajalo 10-ak, 20 godina se ne može riješiti. Tako je. Znači, treba dati organizmu neki period vremena. Tako da prosječno, da kažemo, prosječnog problema, prosječne diskus hernije, prosječno nekog lumboišijalgije ili cervikobrahijalnog sindroma, dakle ono kad čovjeka boli ruka, trne i tako dalje, prosječno treba nam 5-6 tretmana da se vidi poboljšanje, a nekih je prosječno, dakle, 10-ak tretmana. Ako su velike oštećenja poput prolapsa, protruzije, onda treba i koji više. A često se desi da i već u par tretmana čovjeku dođe do bitnog poboljšanja. Dakle, imamo svih, da kažemo, varijanti i nema uvijek logike. Ne znači, ako neko ima diskus herniju, 1,5 centimetra, kaže, meni je izašla hernija van, vidi se na magnet, da mi njega nećemo raditi, neko ima, misli da ga nećemo napraviti, a neko ima 5 mm, umire od bolova. Znači, sve isto zavisi o širini spinalnog kanala, o građi samoga. Mi rečemo temu kar prag bolečine, ampak v bistvu je... Mislim, ja sam od malena šahista i logičar i sve to, ali ovdje nema. Moram reći, ali ovdje nema uvijek logike i nama nisu uvijek slike relevantne, nego nam je relevantno ono što nam pacijent kaže. Ako pacijent najčešće ode na neki kontrolni magnetski snimak da bi vidio, imao je, ne znam, centimetar mu je izašla hernija, mi smo poslije terapije se to povuklo, sve ok, sretan je neurokirurg i on i sve u redu, ali imali smo situaciju da je slika gotovo jednaka, a on nema nikakve bolove.
Dakle, mi gledamo na funkciju, dakle, ne zanima nas, da kažemo, više slika, nego nas zanima da li on može raditi, da li on ima bolove, jer kroz neki period će se sam organizam će razgraditi tu herniju koja je izašla van, jel? Samo kad čovjeka boli, onda on ne može čekati, ne znam, 6 mjeseci ili godinu dana da razgradi, jer ne može izdržati, ne može funkcionirati zbog bolova, jel? A takav problem nije samo njegov problem, nego i njegove okoline, da ne kažem i porodice, jer kad, ne znam, jedan od članova porodice, ne znam, muž, žena, pa i dijete čak, onda, znači, on s tim opterećuje i druge i trebaš ga i služiti i vodati. Dakle, to je jedna, osim i na fizičkom nivou, jedna stresna situacija i na psihičkom. Nekaj me zanima, ne? Gospod Nado, vi ste magister fizioterapije, ustanovitelj tega centra. Kako na vas gledajo drugi kolegi, fizioterapeuti, osteopati pa tak naprej? Pa evo, recimo, interesantno je, baš sam prišao neki dan, puno me kopiraju Bosna, Srbija, Crna Gora. Ja kažem, bar da malo one tekstove, rečenice što sam stavio, da malo promijene, oni baš prepišu doslovno. Interesantno da to u Sloveniji nije, evo. I rekao sam u prošloj da je ovo sad prvi, recimo, Triton, američki stol za dekompresiju, jedan od najboljih na svijetu. Dakle, to se sad lako sve internetom provjeri. A u Hrvatskoj ih već ima 20-ak. Znači, ja sam prvi sam uvezao iz Amerike taj stol i kako tamo imamo često emisije, mislim praktički svakodnevno imam emisije o kralježnici, bolovima i tako dalje, onda nas slušaju i liječnici, i fizioterapeuti, i pacijenti, i umirovljenici, i svi nas slušaju. Tako da ljudi su prepoznali ono o čemu ja pričam, tako da sada u Hrvatskoj nama puno šalju i sa Rebra, i sa Dubrave, znači najbolji klinički centri u Hrvatskoj, jer imaju sad povjerenja, vidjeli su da pacijenti povratne informacije pokazuju da mi rješavamo preko 80% slučajeva. Wow! I sad imaju povjerenja, sad čak i napišu, ne znam, Poliklinika Nado, hodite tamo, ako nije baš za operaciju, zato što znaju da imamo tamo stručnjake, najbolje neurokirurga, najbolje, ne znam, mislim najbolje. Recimo da su bio voditelj Šalate, u Draškovićevoj klinike ravnatelj. Znači, uzeli smo gro stručnjaka koji su, da kažemo, u vrhu i terapeute koji su odlično educirani, odlična oprema i sad onda ljudi, odnosno doktori, imaju povjerenja da nam šalju. Ja se nadam da će to krenuti u Sloveniji. Gledali smo malo pitanja vaših građana, sugrađana, ortopedima recimo. I oni su baš pitali za dekompresijske terapije, ovi su to, moram reći, sa jednim onako velikom rezervom i rekli ne, ni slučajno, možete ostati invalidi, to ćete, možete... Se pravi, zdaj je čas izobraževanja. Odlično. Najlepša hvala. To je bilo i u Hrvatskoj. Tako, najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovali. Čas učenja, čas izobraževanja in če ni najbolje to ravno na tem področju, sploh pa glede na to, koliko ljudi ima težave ravno s hrbtenico in z vsem tem delom. Zato je iz zgodovine tako cenjena Jantarjeva vodka za dvig življenjske moči. Pri moških je bila izjemno cenjena za dvig spolne moči.